Mujinga sinzi impamvu bamaye gukora mujinga nkawe muri ambasade. I'm not sticking that shit. Ibyo biyobyabwenge byawe ntabwo ndi buze kubinywa ngere kare. Kokayine bayihumeka mu mazuru. Okay, ngaho te gutahe niba wumva tutari bukorana. Maybe you can flip my license plates next time I come down. Hakuno iyo nguyo bimucanze aza hakuno kuri kokayine. No. Shira mibiri vana mibiri. Kanye mibiri. Byiza. Noneho kuri inshuro basi ndemera ko twaza gutahana ntari. Ushobora kugerana mu modoka utaraba. Bahindukira hariya niho basohokera. Ari haya amaze gutamo kokayine. Kiramushutse iki cyarazimenyereye nubwo ari iki. Kazi cya leta ariko kiba kiri haya. Mwana ni ibijiri Secretary of Defense yavugaga kwe. Byose nuko biriwe byabwenge bikini biceza hakuno muri TFL wa munara wo mu Bufaransa Paris. Ari haya. It's never been about the coke. Musakanguka ntago ibyo turimo hano guhigerega ari bya kokayine nubwo ariko naherekare nkubwira. Ntago urabona ishusho y'ibintu turimo hano kwe. Biramuca. What about Charlotte? Hanyuma Charlotte wambwiraga. The Secretary of Defense's niece. Wamwishwa Secretary of Defense. Aho musa uri high kandi nicyo kimaze kubimunywesha. No niece. Uwuhe mwishwa wese uwo ngo wamubwiwe nande. Nje namukubwiye mwagiye muvuga ibyo bababwiye. Kimugira umusazi. Kimugira umusazi. Uyarumirwa noneho uwo bamaye gukorana nawe. Woo! Man, that shit is strong. Mwana biriya bintu byari birenze. Feel some side effects by now. Ndakeka biri kugukorera ubwo yatangira kumva amajwi. None bwatinze. I don't know where the fuck we're going. Oh, what the fuck this is about? Yagiye hayatangira gutonga. What do you think this is about? Urakeka ibinji bari bici mwana. It's about terrorism. Ibinji turi gukurikirana n'ibijyanye n'itera bwoba ntago ari kokayine wa mujinga. Kwaje umenya ubwenge ubigiye twahere urabona nari nyiri guhiga abantu ba kokayine kweli. It's about terrorism, man. Ni ibijyanye n'itera bwoba umusa. Converting finances into drugs. Amafaranga bakoresha mu itera bwoba bayavana muri izi kokayine baba bacuruje ntago byumva. Aya mafaranga bavanye muri ibi biyobyabwenge baragenda bakayaguramo explosives biturika bakagenda bakata ko ari we wese anybody anywhere aho ariho hose abagore abana injangwe imbwa